Protesti su pokrenuti zbog stanja u prihvatilištima za pse širom Srbije. I prvi protest je bio u utorak na Trgu Republike u Beogradu, drugi protest je bio u nedelju isto na Trgu Republike u Beogradu i u Nišu. Uslovi za životinje u prihvatilištima u Srbiji su, po mom mišljenju, nehumani. Mislim, tamo se drže psi u kavezima, retko kad imaju i dovoljno vode, dovoljno hrane. Ako imaju hranu, ne odgovara im ta hrana i zbog toga imaju i posljedice. Mislim, volonteri dosta rade na tome i šetaju pse i pokušaju da poboljšaju to po prihvatilištima, ali ipak nije to od neke velike pomoći. Ja sam imala isto jednog psa privremeno kod mene, isto je bio iz azila iz Šapca. On je bio u kavezu sa više pasa i njega su ostali psi u kavezu iskidali od vrata do leđa pozadi, uopšte nije imao više kožu i bila je otvorena rana i tako je bio onda kod mene na lečenju. Ima i mnogo slučajeva da ljudi kupe psa, na primjer za decu, i onda nakon što dosadi deci, oni njega izbace na ulicu ili ga objave negde da je za prodaju. I nekako, mislim da treba tu neka edukacija, posebno i ljudi u nekim ruralnim područjima, jer oni ne znaju mnogo o svemu tome. I posebno i ako su stariji ljudi, treba da im se objasni sve to, šta je sterilizacija, šta je kastracija, kako se može sprečiti da se, na primjer, keruša ne pari, da ne dođe do više štenaca i da čisto ta edukacija, mnogi ljudi to i ne znaju. Nije rješenje sada skupljati samo donacije, jer to će držati ljude jedno vrijeme, za 2-3 mjeseca će to proći i onda je pitanje u kakvom će stanju opet biti azil, ako se sredi sada. Jer će se sve više i više pojavljivati pasa na ulici, sve više i više će se hvatati psi na ulici i sklanjati u ta prihvatilišta, koja uopšte nisu prihvatilišta, nego privremeni smještaj za pse do eutanazije. Zakon postoji, zakon je dobar, ja sam pročitala zakon o dobrobit životinja i problem je samo što se taj zakon ne sprovodi u praksi. Dakle, imaju neke, da počnemo od toga što je zabranjeno kupiranje ušiju psima ili sečenje repa. Ima toliko pasa kojih vidim da imaju sečeni rep, da imaju kupirane uši. Zašto policija ne zaustavi tu osobu, pita gdje je kupila tog psa, odakle je taj pas i zašto je u takvom stanju.